baik itu keluarga Simanjuntak, baik itu keluarga si Jabat. Kalau si Topu tetap bawakan dalam doa. Saya tahu guru kami seorang pendidik. Saya tahu bere kami seorang pendidik. Sebenarnya kami yang perlu dididik. Itulah keunggulan seorang pendidik. Jadi kami yakin dan percaya bahwa keluarga Kevin, si Jabat dan guru kami, Boru Simanjuntak, Garing Boru si Topu, ya, hormatlah kepada orang tua. Kevin hormat kepada hula-hula kita Simanjuntak, ya. Ya Mang ya, jangan semena-mena berucap kata kepada hula-hula kita Simanjuntak. Begitu juga boru kami ya boru ya, lai kami ini tinggal sendiri. Hargailah si matuamu ya boru, supaya harum nama Simanjuntak di keluarga si Jabat. Itulah yang bisa tulang sampaikan Kevin dan boru kami. Kami tetap bawakan dalam doa oleh tulang si Topu supaya kalian menjadi keluarga yang bisa menyesuaikan kepada Simanjuntak maupun kepada keluarga si Jabat. Dan kita dalam menjalani keluarga selalu taat dan takut kepada Tuhan. Saya kasih pesan kepada Kevin. Peganglah satu kata, Osaka. Osaka itu adalah orang sabar, kasihan Allah. Sebagai pendidik, kalau itu erat-erat dipegang ke depan antara pendidik dan yang dididik, bisa berhasil dengan baik. Semua acara kita hari ini itu adalah semua rencana Tuhan. Ya, imana boy pasatami Tuhamu dong at tubuh nami si Majutak, mula dong pagkataon namin na hurang lobi, minta maaf hanami Tuhamu ate. Jadi sonay male, malas suhur nami. Idi nga hanami do po ode. Jadi AGP lang rotu lang Kevin, Medan, kami sudah berkomunikasi bahwa saya juga ditugasi lah di sini. Mewakili tulang kita di Medan karena dia sebagai dokter di puskesmas tidak bisa cuti karena masa COVID. Jadi bukan alasan lain-lain, sudah tulang ditelepon. Anom magudang dok kamu hatamu tu beremuna tulang. Alannya kapartikiat tulang. Tulang sampaikan. Mau lihat ya? Oras mah, oras. Ya, salam. Oke, silakan. Silakan. Oras. Jadi amang buru nunggaris sami majalo akka sunia pangnobat panadayo jalan nunga tapasa titing marakup tu tulang ni helanami. Nauli tulang. Jadi mau loadong ele pangidua muna raja nami upasat time partikino tuhamuna.
nauli tulang nama uas jala masihul dohami dia katang yang muna doho di pasu-pasu ni akka tulang nat tulang nami harak situ tudur rohanami los di tikoma tulang ulu semu hami salhukna pamoromuna. Jadi mau lihat madihamu amang boru nami, posorohamuna amang boru. Aik natio riong-riong di penggan pasu, hula-hula nabur jodoh anggo hula-hula si majutak. Naringgas mamasu-masu. Nauli tulang. Amang boru songon ulos herbang, nanang si pangidomuna tu hami amang boru. Naboy pasaton nami apala di tikion, 10 sada bulung ma, nasing nayu pasatami manom marhite ulos-ulos tinonus sadari. Gabi tulang. Jadi mau lihat mak. Jadi mangaradi mahamu. Asau pasatami. Bodoh kan? Dia dong. Gorhok kamu mah, amang. Nauli, jadi su bulun nami turun may 70. Nah pasahaton Ulos pasamot nama jalo situa marsal si jabat inang situa hot Maria boru sito punahinan. Nah pasahaton ulos pasamot. Hasi majutak boru bangun, hasu to bolon. Elik ma elik. Musik, baik nama, situ guna uduli. Horas. Jadi, so ma tulaiku partikienon pahasoton nami ma ulos pasamot tulaiku di nama jalo perbagason. Guru nami nagabi helam, yang kamu nagabi helanami, guru nami nagabi parumaimu. Pasaton nami uloson, ima ulos na hapal, ulos na gajang, asyang giat, gajang umurmu. Tuhat tama na pasaton, ulos asa, tuhat ta namang ulos ibadah mulaiku, asyang giat las, ulos si gajang rabu. Anggiat pangiduan, 7 luanon, dapat tong akapaparamu gabi si toro papara ko sa tatok di marida bopu asa songon ni dok ni hatari na tua madohonoku laiku ador hadupang main na togu ni lobo ador hati di togu ni orbo nang saur matua mahotong lai pairing iri pahopu sa tatok di marnini sahat to marnono asa sahat masolu sahat portan ni tigaras sahat nami mauras na hapal na gajang tuholai andia matok horas dala toktong di ramoti Tuhan. Butima lasma roham majalo. Ulos pasamo tulos na uli si toro rabu jalo maaman. Ulos pasamo tulos na uli si toro rabu jalo maaman. Horas bebas
pasahat tabuma tulang ulos tu pamarai. Ulos tu hela. Tu hela ni. Ulos hela nama. Jadi Rajai. pasahaton. Na pasahaton bona ni hasuton. Hasi maju tak boru bangun. Ulos hela. Tapa sama ulos hela. Boru asiaku, boru sinuan peoku, nabasa. Nunga magorako, naikombu inamaho, boruku jasia. Luai peina, ai un caro merokatu, helaki. Di mana janau, jako papa supasuri, natoropi, firmatopi. Percuma oh baruku, batu rahasia mami. Sayurang lupa ngoinan, madu si batuan, asa tanda boru di raja ho. Tubuh malam nang sikoru, dari dalam mimur madua. Tubuh anak doa boru, jalan salah sahur madua. Angi-angi mamarku, nama jangan halinado. Masih amina-mina, masih atuan-tuan, kainan gohong helaki. Ingat makanan nang diudupi, dijalani matikai. Tuna sojani homarsina, sosinirang ihamatean, irohatan ituhani. Maulati mah. Untuk kedua mempelai tu boruku songon nak tu helaku anak kiningan asa mungkin laos lagu mu ina mahu toruson ate par musik kami laos lagu mu na mahu toruson di napasa ulo sa laos lagu mu mahu toruson ate. Oh, buya. Burjuma hoda boruku paturasi adopan mo sahirang lupa hoy nang manubut si matuami asadada boru ni raja ho. Boru asiaku, boru sinuan beuku, nabasa. Nunga magorako, naikomuli namaho, boruku
dahasian nuaing peinang hanung ngaro siro kami helaki di mana janao jalo mai pasu pasuni natoropi firma todi burju mahoy nang paturasi adopan mi sayu nang lupa hoy nang manubu si matuami asa tada boru ni raja ho tubuh lalang naksikaru dari dolok ni purbatua tubuh anak dohot baru jala sahat saur matua tangi yakima baruku nama dongani hodina dao masih aminan masih aju-ajuan dainang do hotel ako ingot mapadan lang ni juduk mi di joloni paditai tunga soja di homar sirang so sinirang ni hamatean idohata ni Tuhani tunga soja di homar sirang so sinirang ni hamatean idohata ni Tuhani. Jadi malam aku nangis terharu baru ya, nangis senang di dalam kalian telah dapat rumah tangga. Permintaan kami semoga Tuhan yang memberkati rumah tangga kalian sama helaku. Jala songon hata ni na dua-dua dohonok kuma dakkan yarirang mana pihak di tonganyonan. Badamuna na sujari marsirang todimuna mana toktong masih gonggoman. Asa tubuh lalak tubuh cikoru di dolok ini purbatua. Tubuh anak kamu tok tubuh baru dongamuna satu na saur matua. Asa sahab masolu satu borten 300 toho di orang di bulan. Sahab matong nauli datengkan di pasatu hatta di hamu jala sama hamu tu nggak tu perhorasan jala toktong madi ramoti Tuhan songoni mahata yang kami lasmaro hamu nama jalo ulus helau. Di gereja ya Nang ya. Mama gak bisa banyak ngomong. Yang penting kalian maaf doa Mama. Ingat apa yang dibilang Bapak tadi ya. Jangan ada jangan ada kata-kata perceraian ya. Kalau ada masalah itu ya diselesaikan berdua. Kalau nggak mampu tanya sama orang tua. Banyak ini orang tua ya kan. Jadi nggak boleh dikit-dikit bilang bercerai. Berantem dikit lari ke rumah Mama, nggak boleh ya. Nah itu doa Mama, hanya Mama bisa mendoakan. Mama nggak bisa memberikan yang lain, hanya mendoakan kalian supaya rumah tangga kalian menjadi rumah tangga kata orang Batak sitiruan, ya. Terlebih di hadapan Tuhan, ya. Ingat itu. Jadi Mel, dengar Mel, kau sudah menjadi parumain marga Sejabat. Ingat ya. Nih ada cuma tuamu, ada edamu, ada kakakmu, ya itu ada kakakmu di sana, ya sepakat sehati kalian untuk mengurus Amang ini ya. Amang ini nggak minta duit, itu orang tua,
tapi telepon, ya kan, tanyain. Begitu juga Helaku, Kevin ya. Ya, jadi dua-duanya lah hargai ya. Si Manjunta, si Jabat, si Topu ya, dan yang lainnya keluarga. Semoga kalian keluarga yang diberkati Tuhan selalu mengundang Tuhan di dalam rumah tangga. Ya, Bro ya. Itulah pesan Mama, hanya itu. Musik. Berdua ya, khususnya tuh Helaku. Di sini ada sarung mandar ya. Nah, ini nanti bisa kalian gunakan kalau ada misalnya pesta di Simanjunta ya. Nah, kau sebagai baru marhobas ya. Nah, mungkin Kevin udah tahu lah ya. Ini kan hanya simbol. Jadi supaya rajinlah kalian ke si Jabat, si Manjunta, si Topu, ya Emel ya. Si Topu itu jadi bapakmu itu, ya bapak itu. Nah, itulah pesan Mama, doa Mama yang terpenting untuk kalian. Semoga menjadi keluarga yang seperti yang dibilang pendeta tadi, ya, keluarga yang bahagia. Udah Pak, Mas ke dalam. Pendampingku, semoga ku dapatkan kebahagiaan. Ku mohon kepadamu untuk selalu bersama menuju hari esok yang bahagia.
Horas. Pasatamuma tulang ulos tu pamarai. Na pasahaton, Nama jalo situa mangelek si jabat boru tabus seribu. na pasahaton horas si majutak boru manik. Pasahaton ulos pamarai. Horas si majutak boru manik. Mangaradihan Henry si jabat Nesia Nopianti boru girsang. Dihamulai nami dohot iboto nami. Disorodo kami pasahaton ulos pamarai. Si gajang rabu. Dala ulos na gajang. Gajang matong umur muna 70 anon. Terok maribur matong kopara muna. Takas dohu werek kami dos ni rohamuna di bagas sasadarion. Di napato tahun ulau tahuna. Di tonga-tongani perbuatan di tikion. Dos dorohamuna namara maranggi. Arab do berohanami atatok to katong satai sauluak kamuna di namangyahi ulau 70 anon. Di namara maranggi do di namar boru. Jadi doho na ngatong sokona di lako dina tua-tua. Martata maina baringin marurat jabi-jabi. Horas matot di madingin. Ditupak amata debata. Si tengger di badua bostang di portivi. Pek-pek sahur matua mahangatong. Satu namar nini, satu namar nono. Saat di solo main natong 1 3 ras. Tohot di rodang ni bulan. Leleng mahitatong mangolu. Hut horas-horas diramoti Tuhan. Para musik nabi. Baik kau majo. Musik nahobar tunapasaton ulos pamarai. Oleh deh. Pasatamuma tulang ulos tu simanggokon. Nama jalo Henry si jabat Nesia Nopianti boru girsang. Na pasahaton Bilmar si majutak boru marpaung. Iso rodohami amang buru na buru pasahaton ulos manggokon persitiado pagidua teto mata mertua de bata sagiak matong uloson gabi deden bang ulosi hamuna las daging dohot todi muna sono nedok nya tua-tua metuturo honami ador harupang matugu-tugu ni lobu ador hati dik tugu di horbo nang maham amang boru na boru sari batua dai rig bahu pusat namar ini sahat namar no pasaton nai ma urus naga jangon sto rabon las maru ham namang boru na boru matalo butima amang permusik ngami baik kau majo musik nahobar tu so butima. Pasatamuma tulang ulos tu si hutiapang. Nama jalo Arpin si hombing boru si jabat.
Napasahaton Walman Simajutak Boru Pardede. Oras mabang buru disod aruh hamin yang pasahaton ulos na gajang ulos na hapal jala si toro rabu sehingga mau tutu gajang urmuna torop nanga kapinopar jala saya toktong hafal nanga kapacarian tunggu na tua-tua ada orang duduk kemana tugutung lebu ada orang titi tugutung horbo saya nanak sa rumah tua mamu pari ngeri popu saat matu nawar ini satu nawar nono emes tabatu main na parlingkuman di si borok amat tadi bataro pangalapat tua oras mah itu selalu dari parorot ope pasatai mau loson las marwah munama jalo musik. Pasahat tamu ma tulang ulos tu amang tuana. Sahalitulu ma tulang. Olo tulang. Nama jalo letkol Dr. Jaramel Sijabat Boru Purba. Ulos tu amang udana. Nama jalo Walmer Sijabat Boru Hutajulu. Ulos tu naboruna. Nama jalo J. Damanik Boru Sijabat. Napasahaton Tony Simajutak Boru Gultom, Rahma Simajutak Boru Napitupulu, Hisar Simajutak Boru Sipulun. Naparjolo, Marbaris, Tony Simajutak Boru Gultom, Rahma Simajutak Boru Napitupulu, Hisar Simajutak Boru Sipulun. Paisamu. Dua do manak tolu. Sada dua. Jadi dihamu amang boru nami. Tapuji matuhata dengan ulau ta sadarion. Mau lihat ya mak. Di sono pasahaton nami do ulos. Parhitean. Do tangiang pangido tomata nomor tua de bata. Diramoti mahita toktong. Jadi songon hatani ulos pasahaton nami. Asal lomak masih lujuang lomak so binaboan. Manak tu dia mangalaka mang boru. Tusi ma toktong diramoti itu kan. Musik. Oras. On tupunguan nama tulang. Pasahat tamu mo ulos tu paparan ni Opu Guromas. Nama jalo situa insinyur Salman Sijabat Boru Sirait. Napasahaton Ketua Penguasa Simajutang Obur Lasang. Ketua Simajutak Obur Lasang. Robinson Simajutak Boru Napitupulu. Horsmadi Am Burunami di Raja Sijabat
rodo kami siap punguan obur lacang la pasaton ulus herbang asalam mar herbang ma punguan ni halak amang boru nami tujuan ni aron gajang umur ni halak amang boru lau pang umur ni punguan ni amang boru saya ma gajang tong barita horas barita las ni rohasan punguan ni amang boru buti mah atas kami musik. Horas, horas. Pasat tamu matulang ulos tupunguan toga si jabat. Nama jalo Arifin si jabat boru tabunan. On nomor adong kepenan sada perpudia teh. Olo tulang, punguan nabalgay na mo tulang. Jadi napasahaton ketua sektor Onom Ciledug si Majutak. Alfia si Majutak boru Raja Guguk. Ketua Persada si Majutak Situlu Sadaina boru Berena sektor Onom Ciledug. Alfian si Majutak boru Raja Guguk. Pahisamu. Didongani mak, aka anggota sektor 7 lo mak. Ido dongani. Jadi dihita toga si jabat boru aka pengurus someta. Jadi mata ketuai. Dihita pengurus toga si Majutak jabat tujuh mahita. Situlu Sadaina sektor Onom asa 7 mahita. Pinangino matua mata ketua. Amata Arifin sejabat. Sok kita. Jadi dihita pengurus tugas sejabat tabek ala majalo ulus nama hita tu semua hita sudah ke pengurus. Semua ketua. Tuhita sude anggota ni PSSI sektor Onom Ciledug. Asa marnata pak kita ala pacatot tama ulos tupunguan. Sudah pengurus 7 lita. Cukup 3 kali. Siapa tama? Sok kamu doh inata sori pada roh ramutson. Sektor Onom Ciledug asa marna tapak kita duson. Rohita. Jadi melihat tema dituhatta melihat nang dihita saluhuna dison rodo hami sian punguan sektor Onom Persadani si Majutak Situlu Sadaina. Marna tapak kami dison dang napola manuturi hami amang kuboto hami do takkas manang naboha hina loja manang naboha padimud-dimun saluhuna akka punguan marlas ni roha hami alai ba takas dohu boto kami pinake nihadang ulos diabara nalau patongam pamatang pinake sortali doho si pauta nalau patongam nang perdopahan songoni do hinalo janion dang pola dohonon nami be hamuna dang pola dohonon nami be dang tutukod batu dak hasibora be anggo soal taringoton alai perlu hami mapargugoy hamuna marhite ak kapasu-pasu. Di hamuna saluhuna punguan si jabat si opat ama. Asa tok kamu marhiras ni roha marhisar ni toddi tujulan nyoron patu pa. Saluhu akka ulaon napa dimun parmargaon. Di sope amang boru. Pamuruan nami mahmunuaing sahalion jupang matikin hamuse ati na jupang muzahita di bagasan gabi hami nang pamurum muna. Dangarong behatana naulina ringgan si pasaton nami tuha muna asing niak ka pura na pinasahat niak koput na perjulu tubuh nama lomar roha. Asa
songon ni upasa marohon nami Tuhan muna. Balitang mapagabe tumadak ko sita doan, arimu magabe molohi tamas bololoan. Asa dohon nami mamuse songon ni dok ni upasa. Sahak ni solu mah, sahak tu botean di rodang ni bulan. Leleng mahamu mangolu tujulan nerion, say di dongani Tuhan. Songoni mah hata si pasal nami Tuhan muna. Ngoliate, amang para musik nami, neng Roma kami manguloson uloson. Asa baik kamu mah naobar tusi. Ngoliate. Namang ihuk mara amang boru. Jadi pasal tamuma tulang ulus tupar sadan Raja Siopatama se-Tangerang Raya. Nama jalo pilihan si jabat sarjana hukum boru situkir. Na pesahaton si tua yos si majutak boru siagian. Shalom. Horas madihita. Terlumobi dihamu pamurun nami. Raja Sijabat Siopat Ama. Tetapi amang Raja Sijabat. Pertama ni, apa akadongakon dongasa gerejaku don. Nauli. Naik salah satu dah, apalagi situ dokter Sijabat don. Nauli tulang. Dan aka ale-ale don. Jadi tetapi amang Sijabat dokter nami. Omolotuk be au. Sian persadahan si majuta si Sulu Sadeina Jakarta Raya dan sekitarnya. Pasaton ulos, tada nang hot, gabi margula berboru kita, tuhamu Raja Sijabat Siopat Ama, molotukpe, uloson perhitian, tada nang gabi hot kita mardungat namar gula marboru, saya ulos nagajang mon, gajang ma parsaripion ni anak dot boru ni huria itu jualan jadion, gabi sitiruon. Di Sijabat sok senang kami di Simajutak. Torop Rabuna. Lam torop manian. Pinok perni Sijabat. Tujulan niarion. Molotuk petubu anak. Menang boru. Pasap tuhat tanah bahasa usakapna. Tak pula godak sia dohono namang ala di masa pandemi non. Eme sita batua mang parlangnya manisi boro amat tadi bata. Sila tua sude mahi tadi parorot. Hamu amang pandenami. Naik pasar nami ulos nagajang nator rabuon. Tu Sijabat Siopat Ama Tangerang Raya teh. Baik kamu aja kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di
Sana dulu kita marunong pukul-ulat tadi. Jadi, mau lihat matutu, mau lihat maritu hatta. Tarlumobi di hamu hula-hula nami si majutak si tolu ama. Si tolu ina, si tolu sadaina. Mau lihat matulang, masih patak kasak kita. Jadi di son hami pamurumu, sian hami sa luhuk na paparan dopong nami, sio patama. Sida butar, si jabat, sia dari, sida balok. Suang songoni hami secara khusus yang kami paparan dopong nami tugas si jabat. Nunga hudalo nami belgani rohamu tulang. Las roha nami di haroromu, ya dupi hamu hami pamurumu. Di bawah kamu ulos si tanggorapu. Para sodaging dohoto dinami baru muna di son. Ope. Dilansir rohani itu langsung ada ina tua-tua. Ador haduka mena tugu-tugun lebu. Ador hati itu tugu-tugun horbo. Bagi dua nami itu mata di bata. Saya sorma tua mahu amang. Raja nami. Baik itu pahopu songoin. Tagamar nini itu namar nono. Saat ni solo masahat botean. Bau ngasaha sure nasitani rohatta. Sahat holong siya kamula-ula nami rajai, raja simbajutak, Tuhan pemurun. Saya sahak mahu panggawia, sahak parhoratan. Horas maida saluna. Jadi dihita pe paparano puta toga si jabat. Ison hudalo hami do ulos holong siya hula-hula raja simbajutak. Molotung pe hami, doho amak tuakku ison nagawi hasatan ni ulos apala dipikyon. Makilala do hami, subero hita na punason, darabodo hita masih jaluan, Roma monon, udulan nami, molate mahoras. Jadi pas saat tamu matulang ulus tinodus sadari. Jadi mangaradi mahamu emang beru. Nauli tulang. Jong mahita. Par musik nami. Neng Roma hami pasahaton. Ulus-ulus tinodus sadari pasat. Kamu jong musik dideng. Itur dibutuh hamudu tulang nadi rohanami. Jadi songonima dihita saluhuna disod di pasa hula-hula tado ulus tinodus sadari asa sahak manoni tu hudulat tabe. Jadi songonima tulang laos ditikyomannya tulang ulusamu helamuna dohot parumen nami. Lima pangiduan nami tulang. Jadi mau lihat memang boru gorahamu mah boru do helan nami asal Nauli. kami mangulusi. Anak kami turun mamu siani. Jadi dihita si majuta setulus adainah. Suruh mah.
boru nami bere nami oma na pasahaton na kaulos herba kaulos solong nasing nai di pasaha mamarhite ulus-ulus tunulus sadaria de. Jadi hugorahom na pasahaton ulos solong. Na parjolo hora 5 juta boru manik. Langsung marbaris. Padua Bilmar 5 juta boru marpaung. Patuluhon Walmas 5 juta boru pardede. Pau patot Tony pesta 5 juta boru gultom. Palimahon J Ali 5 juta boru sitorus. Pau nopon Bakwan Irwan 5 juta parcinere. Papituhon Ebenezer Francisco 5 juta boru simarmata. Pawaluhon Rahman 5 juta. Pasiahon M Marpaung boru 5 juta. Anot tolunai ulos siap punguam mak. Jadi marbaris mah na 10 na sia keluarga pasahaton ulos holong na singnai marhite ulos-ulos tinonus sadari mak. Sahalinai hujahahon na parjolo hora 5 juta boru manik. Paduaho Bilmar 5 juta boru marpaung. Patuluhon Walmas 5 juta boru pardede. Pau patot Tony pesta 5 juta boru gultom. Palimaho J Ali 5 juta boru sitorus. Pau nopon Bakwan Irwan 5 juta. Papituhon Ebenezer Francisco 5 juta boru si marmata. Pawaluhon Rahman 5 juta. Pasiahon M Marpaung boru 5 juta. Dungi marjojor mahita mangihut laos tapasama ulus-ulus tinonus sadari. Marbaris mahita laos iso merah. Asa sahaligus. Anon na mangihut adong siap oparan obur lasang baru sa sektor onom Ciledug baru na parpurian non sian wilayah dok pusat mak. Jadi pinangido tu sudah hita akasini anulos manejolon dukoni sudah mangihu mahita sa belakang mangalian ulos sinulus sadari langsung masa belakang asa atop langsung ikut dari belakang oke non Saya mah sarungnya langsung atau apa? Karena misalnya kan. Tema. Mulai tema di tuata. Mulai tema anang dita saluna. Di sono aeng sebagai opung daw Kevin. Melisa ya. Di soro do hamin aeng 5 juta. Law pasaton ulos. Parhitia do tutuata. Asang giat di pasuk sesuatu atau ita saluna. Ulos na gajang, ulos na hapal si toro rabu. Asang gia tutu, gajang nguhur muna. Torop nak pinopar muna non. Jala say hapal manak pasarya muna. Tarlumobi hapal nak kaporseo muna. Sondyok na tua-tua. Tuha muna amang asa pinasa sautik kata tu raja si jabat si jabat ador haduk kami na tugutung lobu ador ratiti tugutung dorbo saya nang saur matua mau upai ring bapu satu nanawar nini satu namar nono las rohanami dinang majalo pamasu nak kiningan Paupun amion si Kevin. Jadi itu dulu mah kita sudah. Kecuali obur lacang. Ditangi tuata akapangi duata. Selebihnya nak manupaya mah lengkat tinulos. Tujuh mah kita. Kecuali obur lacang. Lanjut. Rawa sa jolo sajo na tuti makatanga be. Jadi mau lihat tema di tuata. Dileo di hamu kajangi umur. Dileo toron di penopar jala toktong hamu di bagasa kai pason. Kepada kedua pengantin kami ucapkan selamat berbahagia, selamat membangun rumah tangga. Kiranya rumah tangga yang kalian bangun, rumah tangga yang diberkati Tuhan. Hiduplah
rukun, damai, dan sejahtera. Kalau terjadi riak, janganlah menjadi ombak. Kalau terjadi ombak, janganlah menjadi badai. Kalaupun ada perselisihan sedikit, jangan jadi berantem ya, itu maksudnya itu ya. Nah. Sondok na tua-tua, adong doi dukun na tua-tua, aduh, dakkan yarirang main na, pihak di tongan ionan. Badamu mana so jadi sirang, todi muna tong mama si gom-goman. Tuan tak mana tua sikoru di dolok ipur batua. Tuan anak mahmu tua baru dong muna saur matua. Ope tutu pasaton na ima ulos nagajang. Songon naud onak kiningani. Saat ni soluma saat ma tu lawan ni tigaras. Saat leleng mahu mangolu jala toktong ma ditupaya mata debata. Ope ho sebagai bapak udah kepanon murahata. Saotik. Jadi di helanami dohot ibu nami, dohot buru nami, tangiang nami, dihamu tibu mahamu natong, dililiti ador muna, asatong, gawe jolma sitiruak kamuna, gawe rumah tangga yang berbahagia. Jadi seia sekata mahamu atong di nama buaton rumah tangga muna. Asa tong rumah tangga si tiruok kamu di keluarga ni si jabat. Songoninang di keluarga ni si majutak. Dohoron nami do songoni dok ko dina tua-tua. Bitang narumiris main na tuabun na tumorok. Maranap yang matong riris barburu piatok torok. Saha-saha ni solo main na saha tu tiga ras. Leleng mahita mangolu, huhus toras-toras, ditupak ati roh tolong nirwani amata dewata. Ima hatasian hami budima. Parmusi nami, naik pasaton ulas serbang mahami. Baik, oido. Lagu di Simajut taki mak mau boya teh. Ala torok muse boy du kajang ede. Nang tahu deh mah. Ini bapak udahnya nih ya. Bapak udah.
Julu pasato kata mahita teh sian obor lacang sa sektor do sa pusat. Jadi sian obor lacang mapar julu teh sa pungan obor lacang sektor baru sian pusat. Jadi di sini buat pengantin selamat ya. Selamat menempuh hidup baru, selamat berbahagia. Jadi rumah tangga yang disenangi Tuhan. Ini kami datang dari Punguan Obor Lacang, Simanjuntak, Borobere Obor Lacang ya. Ini kehadiran kami di sini dari Punguan mengucapkan selamat berbahagia. So ini mete posisi Daniel teh ngaroko sa Pungata Bu Daniel. Lapasaton ulus Nagajang, ulus hafal tu pengantin. Jadi hatau moseng tusan sektor onom, butima. Sian sektor onom Ciledug. Mandok kata, adong. Sektor onom Ciledug. Ciledug. Asa sada magudak tetong. Ciledug. Sekali mulus nih, ada ulus dah. Cuma. Jadi di hamuna helanami dohot borunami, di sonroro hami sian punguan, persadan di simajutak situlu sadaina sektor onom Ciledug, Bapak sadiri le ketuana, hami wakil ketuana, di sonroro hami torop sopiga, mabuan ulos ulus nakajang si torop rabu, dalam nami mamasu-masu dohok manangyakok kamuna keluarga na baru. Sayang giak matujulan nerion, gabe keluarga si tiriok kamuna, gabe si keluarga si belas niroha hamuna, di tonga-tonga ni punguan ni marga si majutak. Di sodohonon nami dok takas, asa totok kamuna maddohoti, punguan di si majutak di dia pehamuna maringanan, asa di boto hamuna sadari nohani si majutak. Jadi itu lae hela boru. Donon nami masongon nina tua-tua. Sahat-sahat ni soluma, sahat tu botean di rodang ni bulan. Mulai sian nama muka parsari peok kamuna sehoras-horas mahamu di pasu-pasu Tuhan. Songoni ma siak kami ditabai dongan sian wilayah. Asa datang. Shalom, Mei dan Kevin. Sebelum Bapak Tua sampaikan kata-kata, hari inilah adalah bulan yang terindah tentunya ya. Jangan lupa ya kau tanggal 30 Mei nanti ulang tahun kan? Ya. Kita semua mendoakan semoga tanggal 30 Mei nanti ulang tahunnya Tuhan telah memberikan yang terbaik ya. Diho ketua nami, oi, BGJ oi. Sangat mewakili Sian Parsadan Cimajutak Situlu Sadina Boruna, Jakarta dan sekitarnya. Hami nang pasaton ulos tuhelat tadot boruta parhite dong uloson sian nata hasomalatai di hasadata atau molotuk peau na pasaton lasmaroham tuata mama masuk salut ulota jalan bukan di pas-pasu tuata ulota di bagasan trarion imah takutu ho ade ketua. Secara khusus kembali kepada Ananda berdua, Kevin dan Melissa. Kalau saya lihat tadi, betapa terharu Pilu Ananda tadi mau menerima ulos Hela tadi.
Saya bayangkan mungkin bahwa mama tidak ada hari ini. Maka yakinlah, boruku, Mei, akan menjadi istri dan mama bagi kau. Kalau kau percaya itu, Mei Burjuntak yang cantik ini, yakin dan percaya, Tuhan yang memberikan terbaik buat kau jadi istrimu dan jadi mamamu. Ke depan Mei, pesan Bapak tua. Dia nggak punya mama lagi ya, sementara kau masih punya mama. Kau sudah tidak punya mertua baru, tapi semua di sini adalah saudara-saudaramu. Berbaktilah untuk mertuamu dan secara khusus berikan bakti yang terbaik untuk suamimu Kevin. Simanjuntak Cisoluk-Sadayana, Jakarta dan sekitarnya menyampaikan ulos buat Ananda berdua sebagai tanda unduk mengulosi daging Dr. Dimuna agar kalian menjadi keluarga yang betul-betul memberikan kebahagiaan bagi si jabat, dan kalau boleh kami numbang bahagia di perumah tangga kalian. Ulos ini hanya syarat emangnya, inangnya. Panjanglah jodoh kalian, punya anak laki atau perempuan 1, 2, 3 bahkan lebih, supaya papa dan mama lebih suka cita dan mertuamu lebih suka cita. Embesita betua paling di Siworo, amat tadi bataro martua, sudah mahita di parot, terlalu mobi mahamuna 2, tujulan nyaron. Songoni ma naboy upasahat atong ya alane pasaton ulos maham yang panenami. Sisa da godang midate, meluboy Simanjuntak Cisoluk-Sadayana. Boy do. Dang boy do kebetulan. Orang hafal. Baik. Ya terakhir. Arbab.
Ingat, jaga jarak, jaga jarak, jaga jarak. Jaga jarak. Ingat, jaga jarak. Ingat, jaga jarak. Oras, Pak. Oras, oras, oras. Ingat, ingat jaga jarak. Ingat jaga jarak. Mengabiate, ngasonang be. Jadi dihamu horong ni hula-hula nami doho tulang nami. Hula-hula nami rajai raja bangun. Tulang nami rajai raja sianipar. Tulang rorobot nami rajai raja girsang. Bona tulang nami rajai raja sianipar. Hula-hula namar haha maranggi. Rajai raja sihotang. Rajai raja manik. Rajai raja marpau. Tulang raja bolon, dapok matikina jupang maobasna, saunari mapartikiat dihamu raja nami, neng pasahaton akka parbue ni holong tu ibebere pahoppu muna. Jala molosia elele pangidon nami raja nami, laos disoma pasahat tamu akka hatan nauli hatana denggan hata pasugabe tu ibebere pahoppu muna. Hupasahat tami mapartikiono tu rajai. Buru nami. Tuhamu orang hula-hula. Asa tu rap tu jolo hamu orang hula-hula sudah hamu raja hula-hula. Jadi mulai tema di pasar onami tuhamu raja yang murun nami raja simajutak. Nang mangaleo tiki tuhami horong ni hula-hula do tulang. Imana lau pasaton perbuai ni holong nami tu ibebere nami popu nami paletikyon. Mengiru tiki kami stoke nasa fatur hama jolo asa boy hami taratur ise perjolo lautu jolo. Jadi dihita horong ni hula-hula do tulang. Iku rasa perjolo ma satoru. Jadi dihita hula-hula raja bangun. Now. Tulang raja sianipar. Bona tulang sianipar. Tulang rorowot raja girsang. Hula-hula namaramarangi. Raja sihotang. Raja manik. Raja marpaung. Urasa mulai satoru ma mardalan. Pinasa ma perjolo tu hula maramarangi. Raja Marpaung. Raja Marpaung. Jadi lo, ururan ni Marpaung, tujuh meta.
Siap-siap ma Raja Manik. Jadi, kalau dapat tiket tuh Bapak udah mari. Bapak udah. Jadi mau lihat mari Tuhan, mau lihat manang di tengah-tengah di parpungat ta. Mau bima di hamu adu asuton. Jadi mau lihat di Tuhan, mau lihat nang di tengah-tengah di parpungat ta. Sok-sok ini manang persaurat tadi partik genon. Terlumubi ma di hamu hasuton si jabat do Majutak. Kami uduras sian tulang Raja Maranggi, Raja Marbaum. Jadi otik godohonon nami di hamu amang buru nami, lain nami. Tukso nope parro nami di berek kamu anang uduran nami. Unang makurangi sangap, makurangi lasni roha. Dia ka nasing, budang gope ka tot silot lasni roha. Jadi dok, terlumobi ma di hamu amang baru nami teh. Soni dok, si tua-tua, balik teng ma bagabe tu mudah lot sitaruan. Hari mu matong gabe di hamu nama Maranggi, ngaring gak kamu marsi baulu-uluan. Dalam pinati kok kujur matutorin raibian, tu dia biar mengalakat tong, saya dabok maka persaulian. Jadi begitu juga sama pengantin ya. Mungkin saya dalam bahasa Indonesia kurang, tapi tanyalah nanti sama bapak, mertuamu, artiannya ya, biar lebih paham. Hamu naking sama jaru tas pasu perbagasa set doron itu hatai merhitin apa sona. Jaradong go hatan itu hani nama dok. Buka hamu ma pardonga sari pemu di bagasa kolong dok las neroha na hot na martangyang totong di tongan di bagasmu tarlunubi ma di tongan ni bilut muna asang giat sahat matong na niluamu jupang mana dinalahammu tuak karya na mangiut gawi silas neroha di tonga-tonga ni punguan las neroha di tonga dengan keluarga songoni manang di tonga-tonga di jolo ni Tuhan jadi ope tuk songoni pe hatas ya kami noaeng Toron nami emesita batua ma perlinggoman si borok sajok kal dua jari. Amat tari batar si lihat tua horasma mu di parorot. Udah di acara jari. Saat-saat di solu saat matu botean saat di rodang bulan. Pas saat nami mau ulus naga jangot di amung penganten. Horasma juga gawean. Totong di ramoti Tuhan. Makpat de nami. Tineng masa ulus mahami. Ay dapat muda be lagu sonak malila. Baik ang badang majola song badang. Sadari
Maulai ate bari Tuhan, maulai ate bari dia sudi, ido tutu dihamu kalena midison, tung maselas doro tutu ro goko do jojo muna tu hami hula-hula nama maranggi ima manik. Tung sodang gorohanami tutu ima di pasu-pasu tu hata, di bagas tikion ima beberenami, nama jalo pasu-pasu ya Tuhani, sehingga betutu di ka iboto nami do alay nami di son, saya sehat betujulanon, saya lihat ka Tuhani maka pasu-pasu Tuhamu, saya pajang memburu muna leku do ka ibotoku, asa nge totong boy tutu mamudu-mudu ka pau pumuna tujulanon. Ultima, soalnya dak kabere nami, ido tutu dibere di sini semua, ya selamat berbahagialah dalam rumah tangga ya bere ya. Semoga Tuhan selalu bersama bere-bere kami semua. Dikasih Tuhan rezeki, semoga di akhir-akhir ini diberikan anak cucu dari bapak sama mama ya. Ya, tuk pesongone itu tuh dorong nami di aronggo toro sopiga hami ka hami hula-hula manik aronggo ulus holong na las nami tutu di bebere nami sangge tutu ibu kami ulus si gajang maka persaripan bebere nami on tujulanon songsoni si torok rabu saya torok maka penopar da tujulanon asangge totong sude hita hamu akalay nami do kebuto nami saya sehat tujulanon pajang memurumuna lete ya soni mah hata siya kayo maulate kamu bargotci na hobar tu son Ya, biar. Maulate mak kamu mak Musik. Asa siap-siap ma tulang robot. Raja Kisah. Syaribar. Ada Raja Kisah. Raja Kisah. Tulang robot Kisah. Horas betul gawe. Maju kamu dulu. Sama tuh tulang dok bona tulang. Ulate mo tuturi to hata. Dison amang boru na boru rodo hami bona tulang do tulang. Siala goko do jojomu ima na majalo pamasu-masuon persarepeon. Iba berenami bau punami dinasogot. Las rohanami naksoni lang las rohata saluna. Marhite las ni rohata saluna tutu. Sanggiak matutulam tugajang na umurmu tutulan nereo. Asa son hata ni natutu madohonokku. Ador hati, ador hadup pemain na togu tu lobu, ador hati di togu ni horbo. Nang sorma tu mamu bayu papu satu nomor nono. Buat iba bere kami, popu kami. Hari ini hari yang paling berbahagia buat kalian. Jadi dari tulang, bona tulang di sini, selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru. Di sini kami membawa ulos, ini sebagai pertanda kasih kami buat ibadah kami, popo kami. Doa kami kepada Tuhan, semoga kalian keluarga yang berbahagia, keluarga yang berkati Tuhan. Jadi asason hatani upasan itu menolong nami. Pinati kusur main na itu pinitapian. Tu dia mau ngalapka, tu dia mau dapat persaulian. Asason hatani itu menolong nami. Tu
Tua lala mena tu basikoru di dolok ni purba tua. Tua anak tua boru mamu donga musa rumah tua. Saat ni solo mena satu betian 1-3 toh mai di rodang ni bulan. Pasal nai matu tu ulos siap nabal setor rabon sama persauli tu pangabian satu baruasan datuk tong mamu di ramoti tua. Permusik nami. Nama satun ulos sami sen tulang warna tulang. Bedang majo ede goklas niro doa di ngolukon. Musik. Oras beteku. Di sini kami datang akad tulang mula. Ya terutama kami berdua ya termasuk orang jauh. Makanya kami ngomong secara singkat adalah begitu juga pada Lai sama kakak. Teruslah lihatlah mereka ini yang bisa kakak sama Lai lihat. Supaya mereka ini menjadi cepat punya turunan. Marnini Marnono kata orang Batak supaya sehat-sehat dan selamat sampai menempuh hari yang lebih baik lagi. Mungkin hanya begitu, mungkin abang bisa tambahi. Salam. Puji Tuhan, kita panjatkan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa pada hari ini kita mengantarkan bere kami, Simei dengan Boy sebagai rumah tangga yang baru. Tadi sudah terima pemberkatan dari Tuhan di gereja. Bahwa itu adalah kompas kehidupan dalam rumah tangga kalian. Doa mama, sekeluarga kami ini bangun dari selanding. Semuanya ya, rumah tangga itu sehat, sukses sampai kakek nenek, dan doa kami supaya mendapat keturunan laki-laki dan perempuan. Bagi Lai kami, selamat Lai, dengan itu kami sehat kami terus semua dalam menjalankan hidup ini. Kami pun dari Lendu berdoa supaya kami juga sehat semua. Ini mungkin sepatah dua kata dari kami. Semoga Tuhan yang memberkati kita semua. Haji. Lagunya Biring Manggis. Iya. Musik.
Jadi songoni ma raja ni ang nami nunga risamu tutu horong ni hula-hula do tulang napasaton porbo ni halong nami tu bebere nami paupu nami asason hatani tu beronon nami ti komeng ringgir belum nera rata hata nauli hati na dengan napi nasa nami saya napasaton matu tu amata namar tua de bata molo tu parjolo pe ay mulak amang boru ba tuatama nama andongan yamu mangalajuton ulauton hor semadi ita saluna molate ma. Jadi mauliati madihamu horong ni hula-hula doho tulang nami nunga takas tutu di pasahat tamu akka parbue ni holong dot akka hatan nauli hatan adenggat tu ibebere do pahop ibebere pahop pumuna dohono nami masongon hatan ni upasa turtur nina duhur tio nina lote akka hatan nauli hata pasugabe nang pinasahat munai tulang baunang mamuba unang mamose asa mangerbang mabunga-bunga toho di las niari selamat jalan madihamu tulang selamat tinggal madihami dada tulang jadi amang boru nauli tulang nungaris be hami do akka horong di hula-hula nami do tulang nami pasahaton akka parbue ni holong na dohot akka hatan nauli hatana denggan. Nauli tulang. Saunari pasatami ma partikeno tuhamuna. Mau lihat ma tulang. Jadi songonima dihamu saluhuna horong ni hula-hula nami dohot tulang nami. Dihamu hula-hula nami Raja Sitopu tulang nami Raja Simajorang, bona tulang nami Raja Manik, tulang Rorobot Raja Purba, hula-hula namar Hamarangi Raja Sinurat, hula-hula namar Hamarangi Raja Tabus Saribu, hula-hula namar Hamarangi Raja Marbun, hula-hula namar Hamarangi Raja Simajutak, hula-hula namar Hamarangi Raja Nainggolan, hula-hula anak Majai Raja Girsang. Dapok ma tikina, dapok mau basna, tulang na burju, ati adong, nanaing si pasahatomu, parbue ni holongmu, tu beremuna, upasahat tamima, partikian tuhamu, tulang nami. Buru nami. Iya, jadi gubatahagan upan rombongan ni hula-hula ni para anak. Sonari mah panorang ni hubata, ini uhur, songon hasomala ni John, atau rumah lobe baru atas tene. Jadi idah kanami John, nadongi John rombongan ni hula-hula, tondong, parloy man ni uhur hula-hula nak manjae girsang. Loy mana siam, salimaju may taganupan, hasipen ko marsiben saha ni boy dutong. Na siyam may lobe, parlobe, girsang, dopay hula-hula na maraharangi, ay ma Raja Sinurat, Tambun Saribu, Marbun, Simajutak, Pakon Nainggolan. Adong do? Yar, dopay, habis ay holi, ay matulang robot, Raja Purba. Habis ay holi, baru ma bonatulang manik. Dopay habis ay tulang ay ma simanjorang. Anjaha manutup mahulihan nami ay ma Sitopu. Ase dingat hitama rombongan ni, ondos mahubani girsang parlobe. Jadi, harus mengurus. Lihamu keluarga si jabat. Dison, jongjok kami,
hula-hula nak bejai, girsang. Jadi nalaho pasahaton ulos nagajang. Si rohani Tuhan, perhitian do namang guru, manginutangnya kutuhatay.